Ia salo leo toi tau nungu to telefoi o tātou maro sa ka penao na whātaritari ne nei vai mo le aso e eri tari tau nunga we hao na tātou papa a miroa ia e manu foi le me whaisi tau mao ia o no fuama tātou te a mai iai o leo le apara watu ne manu foi o le a penao na hafi fio mai le tātou lau lau tu mo le tātou sauninga a mata o le nei whamoe o le nei tai ao e te au le ama mara o tuai lau fio ma pa telefileti fio mai matala mai ao e lumo nei ia o le tai foi leo le sauninga le nei fiafu ia dan mea tātou te re tu whaatasi atu ailoa se i tātou pati ia se i fio mai ia i whai aso whanau le nei aso Elisabeta au mua peto ia fio mai loa matala mai ao o le tumaitai whai aso whanau e o kau sila le makau le ia ia a o savari mai o ia i lono no whaala mau ia sa whailele mai o ia e norama au mua mai sa rusu arai pata ia mamanono ia o whapena foi o na au mau o ia i New Zealand ia ala mai lalo le mafutanga se pati mai
Ya oye na mo ya espeta au mua peto fa pe na fa na tuina no resulta sana. Ia para o foi de fartua e tina tua ya Maria, de fartua foi e fartua o iluma ne. A fio mai le tanto lau. Ia para o atu ia fio mai a pito la pesa, fio mai ta mai a ora fio ma ia fa pena foi la fio ma fa ina rota, fio mai lo nei ile tanto lau. E pape tato por kalame a uma lor tato saudi maroto male formality ona toya na irole na lo o la mai ao na sifa to fapea ia le au fa fia au fa pena ofo mai Hawaii malama fa to mai le au fa fia mai Australia New Zealand Vanuatu Papua New Guinea e fa mo le ne fia bala watu sina matua ya e sepeta fio mai matala mai ao. Ya para watu foi fare tua ya sela ya fio mai lo nei tanto la au tu au le bateria le tanto fa moi. Ya manatu o tu man o tu sivi o tu lino le papa ina la ngala o tu o marie mo le vai tu la wale o tini la o le fa mo sa taulanga ile ala ma taulanga ile basta o le fa mo o tau nu o le la au o le soifu o le la fa mai ile mo afitale ngana tu nu le ya vai lo le fa tau va fa mo fa tau mo o le fitalenga ya o mo le tosi ya nola e fa feilo e tu ile ia ma le mamalo le au para o dia o na sina le tua fa pe foi le mamalo o fale tua o fa penala tato mafuta fa feilo ai fa bitoa tu foi I wo ma au me mamae ai ta mai ta I fa ia so fa na ai te nale le ia ma o luma o ai na lua le ai no sa au mua ia ma le ai na sa te o ia te nale foi le ai na sa le ia ta wai mnono ma ila tau o fa penala le masino o tato fa tasi le nei aso o le tato fa tasina fa le ai na se o tato patipatia le amare nei o le atua o aulia le ava fine le dua se fulu manatasi o na tausanga o le belea afi fio mai a matala mai ao se o tato po fesani haki le nei tai ao a le amataria le tato fa mamoi e te au le ava ma le faroalo e la wotua I lau fa fio ma pa telefeneti fio mai matala mai ao mo le sauninga rotu le nei tai ao Whaftai le whonga o le aso, mai a tōso tō mutu pāpala. Mātou te tūrili ai mai tō e matiti tino I pisanga pe upu I lo whanua o sa whapito ma rotu whanga. Tūrili whafoi tō 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 tolo I tua e pe upu I ta mātua ma sa I ngā māroe ma le tele manua. Whafoi se a, o manu maunu le whonga tia. Ua tō e mautanga pe anga o le tua soifua. Ono le afuanga o le tātou whanga moe. E mafua o no le atua fo aiola, o le atua tausiolo, ma le atua fatu kuolo. Te walau atua I lewa ma le mingao e te tawai, pe konga tātou tutula. Tātou amatalia le nei sa minga no moni luma o le atua I luna nofa. Awa le yasu. E ui ai se tātou tātou inga e tasikawa koluse ngāla mai e tātou whautanga tātou amata sis whatase fuon manu malo keriso sua whatama male alo pa I o aisa ko pese rika. In
believe Elizabeth deserves a standing ovation. Please bear with me. I will make you stand here until tomorrow morning. Alala mailalo leofi. So who to matawinai tato maftanga o le fiaf. O tamaya le ile tusi o Yeremia ile tau ko lo sumri. O lo fayu ko se full matas. My family will follow for me. Wo wiloa au fuafuanga mana mo to wo feta lai mai ai li. O fuafuanga e to te manuia ai leo ni fuafuanga to te malai ai. O fuafuanga foi e fa ato toi nai e fa mo boy ya to. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to restore your hopes. Tato poto le yaso. Fa ya le tua ta fo yola, le fo yola. Ya Elizabeth. Le fo ina Elizabeth yola matua o bua medoro. O lana me alofa e taua. Leia foi a te laua e la te tausia. A pelepelea o puti le iola o i. O le fona lofa tausiola o tato tua. Ma foi o le ia uia ni tausala e buas fumetasi o lona sulfua. O le tumaleanga fa papala. O le luas fumetasi o tometiti. E tua ioi a te ia le sautonga. O le sautonga e fili ai. I lona lava o langa. I le talitonunga. Ua whaafaina le whaupoponga o le atamai. Winga o le tala. O le tausanga e loa ai le atamai. Amatai le loa le tangata ola le atamai. O le fitu tausanga. The age of reasoning, 7 years old. The age of reasoning, 21. The triple age of reasoning. E amatai ta pena no le isi la sala o le lava o langa I lona ai. Au ka kusa mo peta. Ile ai no such freedom. E ke fai na buela ai u o ma kua kupu. E ke o la lava ai ke lalo lava o tata ina o ma tu. E mata no fiel fem le to fa le tua. I toi tau whainga o le tua e toi whātua, toi wha moe i lona nu. Toi ta liu mai i le tāwhianga I Papua. Au iaina tō i tāwhianga. Sa langona ina I la tō le langona o ti ngā. O le misia o la tō le lele. Misia o la tō whasimanga. Au le mea pito siri o le ti ngā ia Israel. O le misia o le lato I tua tāpua. Moaina ni tuli ai le tua ni profeta le Yeremia. E alo e toi wha ato toa ni wha moe. I le nuku o le tua ta liu mai o to enga I o tāwhianga. The remnants of the exiles, the remnants of Israel. Jeremiah was sent to restore their hopes and declare the plan of God for his people. O le fofuanga foi lea le tua. O le fofuanga mo so si tangata o. Whamaiai o lea o loa lo fofuanga mana mo to. O le fofuanga tō te manuia. Ai leo se fofuanga tō te mārai ai. Elisabeta o le lea aso. E leo se aso la whawhaneta. O le aso la tofa e le tua I patipiti ai no na rofa I lau I no aso sofu.
Ye iloa ona vi no whaatai le tua. Iloa. Ye iloa me mautinoa le matalo fio le tua iloa. Ye iloa me mautinoa e loto toi le tua iloa. O mea ta hua nei o meni o asufana. O le taulanga whaatai le tua. O le keke. Maliki. O le keke. It's a symbol, or the whainonga. It is a symbol of life is sweet, and it is meant to live. O le whaikeke suomari, o lona winga, o le ola e suomari, ma o le ola e te tau o le ola ina e suomari o leo. O le ki, ma le alo ki o ke mai ako ki lau papa. E koe ngaua ia, o alo ki e koe ka ia, o alo ki la. O le ki, ele ese loka o lo wola. O le kila, o lona winga, e te tanga ai le loka o lo no tia ai lo tangata. Mai le whainga o lau whiwhilinga sa loto, ma le whiwhilinga te tau o lo wola. The key symbolizes that key to unlock fear in you. Unlock that fear which becomes an obstacle to you making the proper decisions of your lives and of everything you do in life. But to talo lai e tu ele so, ia pai o na manu, talo lo mafafara, talo lo moto.